Hai manaze hegimai zai hai manaze zimemang kage klumdle ia huing komnen mai kzingki zi srok ting kom chana jang kai matai summai ting hegigu kdeirin sa ina zime kogne hai mana hange rangai zai paulia gai daradle Peting kiti begine India ram kedege haluta temeram ne farmer movement te jabam beka ke government mene haluta teme hange decision ke lukiu ke kakadai dele je kaach dele jaichi decision ke lukiu ke kakadai bigze haluta temeram je interest 7% gene loan je lura hange ngau gulei je kaach dele Nai ting kum chana je kai matai kum ge Lok Sabha election bam gulei ba hai manane chidlei kanale sudu Lok Sabha election hangge je chuna re ka chambdu piting nai mi puije din chi gai mak chabam be je election commission me kjing ki zi kre madai maka kreming e lungki ge je piting nai mi puije din chi ro hange num gai lei je ka chidlei election hangge je jai nai ting kum chana je kai matai kum ge Lok Sabha election bam ge je set ka cham be steps na gne vote che tu gulei je chudlei Uttar Pradesh state go government mena nai ting kum chana jang kai matai Lok Sabha election suge Uttar Pradesh state ke public mahang je ika kasang be decision je lukeu ge delei je ka chidlei tati beting kum gu bijli bill current bill je maaf jai lun gai din delei je sale Bank of Baroda mane customer me hange offer ke lupa kai je chuna ge car loan lura hange apuine pegu biat jai pegu interest li je teun cham gai khakadai dlei je sale Punjab state gu chief minister tebe pe CM Bhagwat Singh Man ka tebe pe na congress me je sa je ting kum rex ro congress me indiaram kdei ge government te sablu je chuna re ka changmadu indiaram kdei gu capital Delhi ge je congress party me gu MP za MLA me mi dugale je Punjab gu chief minister ne sa dele Bihar state ke party ke dika kasang ba RJD party ke pasui tebe pe Lalu Yadav ka tebe pe ne Indiaram kdei gu bodi pe prime minister PM Narendra Modi du saje Indiaram gu prime minister PM Narendra Modi gu Indiaram ge piki bo me mi du kale je dam gai bipchang da dige Indiaram kdei gu prime minister PM Narendra Modi ne saje aki bo me zane Indiaram kdei ge krol hai ke che hadai ba me zemana le ne je aki bo me dele je ka chi dele je pane Indiaram kdei je lung di zai te in to ga ra ba hangne piki kibo me du sogain delay je sa jai chiba pane kibo me galei je Lalu Yadav ne sagai be betsangda dige Uttar Pradesh wanara sigdu iswaga poster je du kai gai delay je ka chi delay je poster ge kai gai je हम है मोदी का परिवार राव gai delay je sale जी इंकाई कना चंगे अंबला बनाया चंडीगढ़ को नेशनल हाईवे गरिम फुई की दुजे लेट पे गई का कदाई दिले जे का ची दिले जी जी इंकाई कना ने अंबला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे लेट पे मार्क से बम जाने किसान आंदोलन हलुता तेमरम ने फार्मर मूवमेंट ते जबम बि बिसेगने चीजे लेट मक रहंगे कमगन दिकोले जे का ची दिले काने ले दु चुना ने चिबे नेशनल हाईवे दुजे लेट पे गई ता दिले जे साले DMK party gu leaders ai pasui te be peuna ramzan anui te mrei dilang be peule japana rangai be pechang da dige chuna ge BJP me rame kleulia za lamui dele za sale मध्य प्रदेश स्टेट गु क्राई बिटिंग चीफ मिनिस्टर ते जबम पे शिवराज सिंह चौहान किलामे वांगचांगैलु जे चुना के मध्य प्रदेश स्टेट गु चीफ मिनिस्टर ते पे मोहन यादव ने पसुई बे समजे पे चांगै दले जे का छि दले शिवराज सिंह गु चुलुंग बे तिंगनाय मिक्फुई गे जे कांग्रेस पार्टी सलमान कुर्सी tu ngokalak tebe pui tai ge idi mena action ku dibe lugai begena patai gena kacharang kang lak hadai minge nim petele je sale
अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के पसुई तेबे पे लोम्बो तायोंग का चेबे पे ने कांग्रेस पार्टी जे सौलु जे बीजेपी के जे ज्वाइन ते जे वंग हरोगई का कदाई दले जे साले नाइ कुम चना जंग काय मदाई लोकसभा इलेक्शन सो गया कांग्रेस पार्टी में हंगे निंगरे बी जे लामुई दले जे काच दले प्लाम जाना नाइ कुम चना जंग काय मदाई लोकसभा इलेक्शन सो गजे कांग्रेस पार्टी जे सौलु जे मिना की मिने बीजेपी के जे वंग रोगाई जे बीजेपी के जे ज्वाइन ते गई दले जे कांग्रेस रन मक जंग कोमी पार्टी कचम बे मगु गठबंधन रमदुदु ते पांग जे चिरमक जे आम आदमी पार्टी के ने दु जंग को गने मी पार्टी कचम जे बीजेपी के जे मिना की मने वंग रोगाई दले उत्तर प्रदेश स्टेट के नमाग जे चिरमक जे कलकत्ता अला में अरुणाचल प्रदेश को गने मी बे मिना की मने बीजेपी के जे ज्वाइन ते गई दले जे उत्तर प्रदेश वनारस सिगने दु फॉर्मर एमपी राजेश मिश्रा का चेबे पेने कांग्रेस पार्टी जे सौलु जे बीजेपी के जे वंग रोगाई का कदाई दले जे का चुदले जे जी माइंदा माइगदु कलकत्ता हाई कोर्ट गु जस्टिस ने दु पाने जे पा रिटायर पे माक सोना ने गने पाने चिबे ताबम जे सौजे सौंची चेक कैलु जे कांग्रेस पार्टी सौंची चेक कैलु जे बीजेपी के जे ज्वाइन ते रंगे पाने दु एलांते उंची गई पुदले जिमाई तिंगमई असम बोंगाई गांव का चेबे बम के गाड़ी एक्सीडेंट ते दले जे का चितले जे चिगे गाड़ी एक्सीडेंट ते जे फॉर्च्यूनर गाड़ी ने ची का संग जे पेpe ने ऑटो दु गिबी दले जे जे चिगे ने पनो गने मिना हंग के जाना पकरिंग बजे गागाई दी दले जे सा जे चिगे ऑटो के चोमे मिना की में का हजाम दले जे साले जे पनो दु जे बोंगाई गांव सिविल अस्पताल गने चुना गे दले जला मुइले जे सा जे ची फॉर्च्यूनर गाड़ी ते पे जे पनो गने पक्ति दले जे का चितले जे चुना गे बोंगाई गांव पुलिस में रमे के मेट्रो जिला मुइले जसाले दिल्ली गु चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तो उनको कुमी स्कैम कचम बे लाम गने ईदी मिने मक दी जाके मेट रहंगे पेस्ते रहंगे लोट सेट सिंग ने जे लिसी पे वंगा बिबे कचम दु लोके तो पेस्ते मक दले इजे का चितले जे दिल्ली गु चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने साज ईदी में सोगे ई पेस्ते गुले जैसे ने दु डिजिटल गने पा पेस्ते गुले जे साले दिल्ली गु चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने माइक जिंकी जिसना तिंकुम चना जे kai matai summai hecting higigu kadeirin sa ne aigna loiger adle ningnui hai manane tingnai mikpuin sang ne zeme mang ka je pigai je inkingai bambi bisigna ton di dele hai mana je klum dele